Ema se tog dana spremala za školu kao i obično. Mama joj je rekla da se drži glavne ceste gdje hodaju sva djeca. I rekla joj je da će je pratiti preko pametnog sata. Ona je kimnula glavom i obećala da će ostati na sigurnom putu, ali nije ni slutila da obližnja šuma ima druge planove. Dok je Ema sigurno hodala cestom, vidjela je malu nestašnu vjevericu kako skače i ide prema šumi. Znatiželja u njoj je probudila maštu. Cesta se činila dosadnom, a šuma mnogo zanimljivijom. Kakve bi joj štete mogao nanijeti mali zaobilazak, mislila je u sebi. Zanemarivši majčino upozorenje, ušla je u šumu, ne skidajući pogled s razigrane vjeverice, ali što je dublje išla, šuma je postajala sve mračnija. Dok je hodala šumom, čula je nešto, neki zvuk koji joj je ubrzao disanje. To više nije bio zvuk vjeverice. Ne, ovo je bilo nešto mnogo opasnije. Pojavio se vuk oštrih, blještavih očiju. Ema se ukočila. Htjela je trčati, ali noge su joj bile prikovane za šumsko tlo. Vuk je bio velik i strašan i stojao je iza nje. U međuvremenu, njena mama je pogledala u svoj mobitel. GPS lokator pokazao je nešto zastrašujuće. Ema je bila u šumi, daleko od sigurne ceste. Bez razmišljanja zgrabila je ključeve i izjurila van. Vuk se prišuljao bliže, a Ema je mogla osjetiti njegov vrući dah. Pokušala je potrčati, ali se noge nisu micale. Činilo se da je svaka nada izgubljena. Ali u zadnji čas stigla je njena mama, trčeći najbrže što je mogla. Vikala je na Vuka, mašući štapom. Zvijer se okrenula i nestala u sjeni. Ema, drhteći od straha, potrčala je mami u zagrljaj. Naučila je vrijednu lekciju. Šuma, iako primamljiva, može biti opasna. Shvatila je da je mama cijelo vrijeme bila u pravu. Mama je rekla: Ema, uvijek moraš ostati na putu. Nema više prečaca, možeš li to zapamtiti? Nikada više neću skrenuti sa sigurne ceste. Obećala je Ema. Od tog dana, ona je znala da znatiželja može biti uzbudljiva. Ali sigurnost je uvijek važnija. Ema i mama su se vratile na cestu, ostavljajući mračnu šumu iza sebe.